Kinongilam Keseng Samla Puli Garo Students Union GSU haka khandai tarik unailar kilekentui ki board district is Garo Hills ban tokit bat bishar penya halor ke jingsha penyap ka samla haka khatpra tarik unaitung do samla barim ubalapom yap yakada ka wat beno nakaliang ka office jong DC bat SP kile tho ba ki jing tokit kidania bet shaprang bat amla ban penbena perthai ki jinet ki jenat jong ki jing tokit UDC uloong ulakentu USP bat ke officer ka social welfare ban le ting e ikinu ki officer ki bale sting ye kani kakam UDC ulakentu ikinongilam ka GSU ban pentep ye kani ha ki bahaya ngasem jong ni khna bat ulabatha bakinwan ye kendoi u markmat ban ya perkhat kumno ban ya rap ye kani kalong ye Sakatira nam ko pasal dal cia GSU Eastern Zone kita Deputy Commissioner ko belum lagi terlibat. Nija Julai ni cincin tariko cini logapa led kambe je sama jian obosto utau adani gamsa pergi pajangi ko kanana hasil. Bini inquiry report ko magisterial inquiry report ko bila kita cengat lalu ribaha. Bija anti cengat inquiry report ko malam waktu jama cengat kubur aini acan. Jian dia ni in charge ungi acan. Bino cengat pun kami nak kubur ataha, unom betul cengat sino ungi acan. Aru cengat home minister ko grona ni mana, gua inquiry report tu pangsa ke grona ni mana. Cengat bino nak pun kaya cengat pura inquiry report dia yang ni kita de inquiry dia macam taha, angkat deputy commissioner ci watap jo. Le dia akan cengat. Ini kaman home minister ko grona lagi ni mana, ni maderam ko pun kaya mana. Langsung deputy commissioner ci yang bo, aru report ko rai bo ni watap tura. Inquiry report ko nade langsung letter untuk submit kamu. Letter submit kau deh, langsung datang mungkin. Ini akan ni kan letter ko submit kat taha. Letter submit kat ada zaman lo, cina letter kensa ko nata. Uno dia cina inquiry report ko nama Jawa. Daude investigation kuinga. Ini kan langsung datang Jawa. Ini dia lekau saya akan cakap. Ini kan cina bisa ready dong ni kan. Ini semai rahu cina, mana biko berona macam jo. Ini zaman lo ready macam tadi zaman lo. Jangan nak kamera ni macam tadi zaman lo cengat tak lo, biko berona riba on dia lagi akan cakap. Investigation dongkuai yang ni kemen. Dalo jian dijauh magisi ko malacem. Uko ban nami kakek dongwe dia ungcung mata. Ia mande jian biko dengar pa mande ungcung mata ni remah mankuja. Orang ubah investigate kakunya ni dia akan. Ini kemen investigate kakunya ni kemen report ko rat ko nama jawab ni dia cengat akan cakap. Tiba dia cengat akan kata. Inquiry kali kita deh, ia bisa tangguh kencam, ia bisa dalu tangguh kencam, sejauh macam, ni dia antara nak deputy commissioner, aru zaman lo dia SP ciba dia leka ko siapa hana, jian dos tua ko de action ada nangen ni mana, aru director napa dia siapa dia akan ya, ini keman cengar biko agana. Daw investigation bakal tadi zaman itu deh, nah cina inquiry report aku gen mana orang dia, gen ni kurang cakapnya, ni zaman asyik mana apa cina nama, nak ke zaman itu lihat nama gen. Aru mengsara, je cina compensation dapat bin bakso golpo kah, compensation golpo kaon dia akan cakap, compensation ni bidang itu, langsung mahari mana bakso golpo kapo, aru aku caksa grona kan bu, anga government dah lekha siapkan compensation ni bidang, ni dia cina kuda cakap. Ini kemudian jian kangci je update tongal asuna biarkan. Dali cini deputy commissioner ku berwani, yang dia ni akan cakap. Inquiry gembok kode dia masuk mana mana. Kosak cina watu tahana. Di mana cina dalu misukna roy investigation wani kemudian dalu dia ukur cina misukna kejawan dia tahan kocak ya. Sakan tikon betul.